E vi ia lava le lofa mareanga le lei o le tua le nei tu la fiafi. Le nei wa tātou waulia mai i le manui o lo nā lofa malo nāanga le lei. Wha manui ato fo i le tua i la autou whafonga mai i le mafuta mai i le tātou porkalame. Ia tō mau pēlo nā lofa malo nāanga le lei i a te i tātou. Ma wha mai pa epa pēr lava i lunga i a te i la tau o lo nāanga le lei. Nei sa i o atu i le whaavavau. Tātou talo. Le tolu tasi pa i ae lo mātou ta mā sili sili e se. E mamao le langi. Aua wha tumu lia ina o le langi ma le lalo langi i lo pa ia ma lo mamanu. Whawhitai le atua lo mātou ta mā wa e lima whatasi mo i mātou. Whawhitai lo Vala'auina i mātou li sāvalinga. Whawhitai lo alofa fua mai. E vi ia lava oelo mātou matai sili se. Lau e ka le sia le nei tu la. O se upu. O se ngaluenga tofi le li ilo mātou ta māpa ia. Sauawina. I le whangu ala pasa o la walofa marawanga le lei. Ia vi ia oe whaavavau lava. I le swafo Yesu Kiriso. Ia manuia le whafong angalo no. Amen. Awa tupu mai e. Io pa ia Samuelu le mwhai ma ngā whātia e Vala'auina. O le nei tu la. He o nei o Samuelu Alapopo Tuavao Fagalilo Matafeo. Ma ue va'alua atu ma le sunga i atu i le epa whaafitaisua. E whatalofa tuai lo tō pa ia ma lo tō mamarusa. E muai whatalofa atu fo i lo tō mamalu. A ingo whaife au le mafuta mai le nei tu la o wō mai masani. Whawhitai lava i le tua. Si e whafonga o le tai o Fo Radio Samoa. I lo tō mafuta mai le nei tu la. I la tau nei mafutanga masani. A tonu a sui fo i la autou sila ma la autou tangtanga i mai. E lo whatasi mai le ta mai tai whaife au i a Pastor D. I o le nei wa o nofo tuai i lona nofo i lona aso. Ona o le fia mafuta atu pia lava i a te autou. O pa a masani. O le tātou nei e kalisia. O le nei lai tu la. Ia o te mua i whapea atu whatalofa lava i la utopa ia malmamalu. Awa ni mai tauina au se upo e sasi po se tala fo i sala i lau whaafonga anga. Ai o te alofa ma vaai i le tua i lona anganga le lei. I se whamanuianga mo oe ma. Whaafutai,
manuia le tātou por kalame le nei aso, ia tātou maua pēr masani, ma mafuta I le tua. Ia tātou au mafuta whaafutai tele lava, vi ia le tua le lofa mareanga le leile nei aso, ia o le tātou por kalame, e tui atu pēr, keep on knocking. I le ava man whaaloalo, ia usi mai pēlau sila malau whaafonga, I pespesenga, ia ona whapena le o na asiasi atuai I so se whale ma se mo talava, whapei o na masani ai o le tūlato fia. Ia o le nei taimi ia, usi mai pēlava lau whaafonga, o lea fo se pese wa e whaafina ngaloina, po lea fo se talusanga, wa e fina ngaloina o te tatala atuai, whapena fo I maua marwhaatonu. Ia lea whaina, tusi mai, ia whapena le o na si itia o lau talusanga I le tua. Ia o le nei taimi, ia alo mai lau whaafonga, usi mai lau sila o le whaafonga o le tai au fo Radio Samoa.
Ele na o le whai au o se au ona. A o oe fo'i o le au ona. Ona olo e tau ave fo'i le lofa mareanga le lei o le atua. Ona fōringa umalava o ia whai ai oe. Si whawhaunga o le tae au. Fau alo maia. Aua tātou le manatu whatau vaai o tātou tangata a ia tātou te patau la i le atua i lona finangalo. O lo tui mai lava i le atua le whaito toa o lo fatu. Ta tala atu mo ia. Whawhafonga fo i lona leo o lo Vala'au mai ia te ia lo uatali ie o te fia ia te oe. O le nei aso tātou te sāvali vali i le atua. I lo tātou alofa, ma lo tātou wanga le lei. Tuina atu ia te ia. O le vi inga mare whawhtai. Po whea lava sa palapala ai o lima. Po lea fo ia unga o lo waso pe lu ngā pe la lo pe a whātia foi pe na e loto pe malemo foi i se vai. Mana tua Yesu. E sa vali Yesu mo oe ma. Ia tā ualo manatu lo loto ilo nā lofa malo nanga le lei. Loto te tele. Aua tātou le wha vai. O aso whapenei, o aso e mafuta o mai i tātou le whanau, tātou te toe mafau fau ma vava ai, ma natu. I le vaai alofa ina i o tātou matua, o uso matua whawhine. Ia ore nofo ialo, whapena foi. Ia tātou whanau e pela ia te tātou, ia ma whanau tausi, o ma whai o na tātou whatasia. E hei o le neitu la, e le ma whai o na sola whai o le moana, le sia whawhonga o le tai au fau, e au noa ma se whaapai malu atu, a whai o eti ngai le nei taimi. Ona o aunga o le tino, o a lava mai ma ngase, po le a fo il whapapo lenga ia te oe. O Yesu e alofa ia te oe. Loto te tele, o le o langolo tātou o lai, e fua luma, fua tua, a e te maua lava Yesu, maulalo, i le alofa maleanga le lei. O le taimile nei, ia e whatalofa tu le uso ia Nikola ulu, ia whatai lava, just got in, I'm watching with you, brother IT, God bless, ia ma lo lava talofa ia Niko, ia ve ia le tua, savea le Vala'auina, ma lo le tautua si whawhaunga o le tai a fau, la wafionga le whaatonu lau sunga whawhitai sua, ma lau sunga Fagalilo Samuelu Matafeo, Tuavao, Alapopo Tuavao Matafeo, manuia lua whaiva alo whaatu mo o lua God bless, ia whawhitai tele lava, whapena fuin whamanui atu le tua, ia savea le Vala'auina, whawhitai fo iuso le lango mai manuia, ia whawhitai tele lava i le tato au mafuta le nei tu la, o le taimi le nei, ia mana tua ina i o tato tua a pe o na tau tu le taimi o sola, e taimi vai ai o tato langona, ia fo taimi vai ai o tato tino, ona o le ti ngai le vai ia mapua ngā whainta o whaalave ia, e a fi ai ola ia matino i tato nei tu la, o le taimi le nei, ia ole a asiasi atu i maota malawa, ia o wafo ia maota ngasi o lo whapenau na iai o tātou mātua maainga le neitu la e a lofa le tua ia te oi. Mātou te nofo atu lava matatalo e mana tua pe lava o tō i talo sanga i aso uma lava. O ili amata fo le nei polkalame ia sa whapena fo ina si ti atu le tua lona lofa malonanga le lei. Ia wā lava se ai manu o le nei aso e vi ia e wha lava. O ia nei o tātou ainga ia tātou talo mo le nei tu la. Le li ia lo mātou tamā sili se na e whai o le tangata e whātusa ia te oe. Ai whātou whamalie whina ngalo la wa fio pe ona e sila fia.
ua ngoto le sa o le atalii ma le afine. Wa o ai o whaalave ma pua ngā. Wa whiawe i ai o mātou ni tino ai le masania i tu sai malau silfanga. Wa silinga fo i Vala'au ma tonga fitinga. A o la wa fio o le vai o le wha o le tanga. Mātou te whaalongo lava i le tala i le suafo Yesu Keriso. Sava vali ai o pipili ma pupulai o tawaso. Ma tau te tala ai o ngungolo mātou te mai alo whai. Whapena fo i le pela. Sa e wha toa i o lātou tino. A tono e lawa fio pe lava i le neitu la le taru sanga alo a inga. Maliu maia. I lau wha malo longa. Wha manuia i a te i lātou. O tina fo i o lo lātou o na maua i le maitanga le li ie pui pui. I o lātou mai. Ia manuia riu whare mai. O le pepe i le nei larolangi. Le tuailo mātou tamau le la mātou talo mana tuai. I lātou umalava o lo maua i ngase. I lo alofa ma le wanga le lei. I le suafo Yesu Keriso. Amen. Ia malo lava o le temi lani nei ia o le a sa ili atu se pese le tasi e vavai ei foi o le nei tula. Ia a to e foi malo le tatou temi. Ia wa le was fuma le 2 minute te nei tula e fitu. Ia ona whapenale o le tatou was yasia to foi nisi vaenga o le tatou porkalame. A toa e foi ma le tatou tusi whaitau o le afi. O le tusi la tatou whaitau wina ai ma tatou tala no ai. Wa maua maile ia kalatia o le mata upe wha, a lona whai upe valu e tau i le se fulu maritasi. Ia o le tusi le nā se taimi o iluma, ia ona tātou le ona talatala e ma whatuwhatu whai ai, ia ma tātou sa ili ili atua i le tua malona whinengalo, po la se ai manu malo mo i tātou le nei tūla. A le taimi le nei, ia o se pesa le nei wa saunia mo tau umalava e a vele ma vai fo, e whatalofa atua ia ma whapere ona Mato ulu fale tuai ma sava vale tuai tono lo mo tele nei tula. O se mai o la to fa fonga ya manuia o tu ta tonga. Ia whaaftai whamalo lava le mafuta mai le tātou au mafuta le nei tūlā. Ia e lua i tūlā o le tātou porkalama o le nei tūlā fiafi. Ia pēlava o na tātou masani ai. Ia e le o whātasi mai le tamaitai whaife au ia Pastor D. Ia o lea ua mawaisi awa noa e oso whaalava mai ai le nei tūlā. Ia wafo le tātou porkalame masani. O le tusi le a tātou asiasi ai le nei tūlā fiafi o le tusi le a kalatia o lona mata upu e whā i ara whai upu e valu e whaangata mai i le se furu maritasi kalatia o lona mata upu e whā o le whaitawina mai i le whai upu e valu
se ia whaangata mai i le fuai upo se furu maritasi. O le whaitawina whapea e moni o ia ona po ua leilo ai e o tau le atua na whai ai o tau mapolonga i mea e le ai lava so lātou atua. A o nei ona po ina ua o tau i loa le atua ai moni ua i loa lava o tau e le atua. Pe wha pe whea ona o toe li liu i mata upu mua mua e vai vai ma wha tau waa. Ua o tau toe mana nao ea ia o toe nofo polonga ai. Tau te ana i aso ma masina, matau, matausanga. O te whewhe ia te o tau. Ina nei, o ina whaaleau ngā ina, lau ngā luenga, na au whaia ia te o tau. Whamania mai o le tua i le whaitawina o lana whionga pa ia. O upu i o upu whaati mai a Paulo i le e kālesia i kāletia. Wa manatu Paulo e lona ia fo i taunu mai, ua iei fo i le langona i a te ia i le whaapopolenga whaare tangata. Ona o le taimi leo o le taunu o Paulo ma le taimi fo i sa ngā lue ei o Paulo sa mautu uma fuafuanga ma whata o tiena o le ngā ruenga. Ai ua toi whamanatu lava i Paulo le nei tala o le whaola tanga i tangata kāletia, ona o le whaalawe lave o o tele pia lava o ngā ruenga whai ale au perofeta tala pepelo. O le lalo langi le nā. Le lalo langi la le nā o lo tala noai Paulo e le ai so la tau atua. O lalo langi nā o lo o whai lava e la tau ia wha pei lava la tau o ni atua. Ua whai fo i lava e la tau malo la tau malosi a e le ai o se whea ngainga ma le atua. O aso nei, ua malama lama le to telo i tātou. Ua susulu le malama lama o Yesu Keriso o le whao le tanga i te tonu ia te tātou. Ua taatia ma whata oto fo i le atua le whao le tanga mo oe ma. Pau lava o la ta ua lea o le sava vali iai matalia. Pe a whai. Ua matua i tae lava lo loto. Ua matua i nuti li li i whape o se kate i le vaipuna. Sa vali i le atua ma le loto ua matua i ma lepe lava. Ai ave i le atua na te toi fatu ma toi faa fawina. O le ngā luenga le nei a Paulo, sa tupu mai o pōpua ngā mawhaingatā i a Paulo. Ona o le nei, tasi lava tangata sa whapena o na wha autuina o mai ai e le atua o lona finangalo. Wana o Paulo lava. O le ala fole nā sa sava lea i a Paulo le ala ave a toa e fo i le atua o le malose pui ai Paulo. Sa wha o ngā fo i le atua tangata e whautua ina Paulo i le ngā luenga. Aua tātou le manatu wha atau wha. Aua le manatu fua ifo. Manatu fo i ate oe. Ma e loa lava oe na whaia oe e le atua. E wha ato o to i ai o lona finangalo. Whaia oe e le atua fe mai wa pei lava oe o se mama. Pei oe o se tamane. Fe mai e mi mita i le atua. I le va ai mai i ate oe. Fe mai e vatua i ate ia i lona nganga le fia ma le oli. I le va ai mai i lona atalii po lona fine. Ai ola fia. O le ale winga o le ola fia. O le ola fo le watatonu o le ola o le whaaratanga. Le taliaina o le afio mai o Yesu Keriso. Le taliaina o le maliu o Yesu Keriso. Le taliaina o le tongi ola. Sa whaia Yesu Keriso mo oe ma. O aso nei, aua nei ngalo i ate oe ma. Le alofa ma le anga le leo le atu o lo o tu mau pe lava. Aua le tātou o na toi a vanga i tātou i aso ua tuanai. O le tuanai le nasa tā ua o na oti ai. O aso nei, wo tā ola i le alofa ma le anga le leo le tua. Kalati ai, o e savali e i le nei tū la. O moni ma wha maoni ea o lau savali. O le tali, e sila lava le tua i ate oe. Pe me ia lau savali.
Pe whane ne o lau savali. Pe fia pe mita o lau savali. Alu i le atua. E tu sa lava pe masa e sae o ofo le nganga se tu lolo ngutu male afi. E tu sa fo i lava pe palpalao ofo lo loto. E tu sa fo i lava pe faale tonu pe palpala atua o lo tino. Alu i le atua na te wha mamaina i a te oe. O le atua e lofa i a te oe. E alofa Yesu i a te oe. O le ala le na tangi ai Yesu i le alofa, i na ua i na iloa atu, le leanga o le angasala, na maliu ai la salo. O ta ua i aso nei, o le atua lo sila mai i a te oe maa. Ta te sa vali fo i le atua wa ta tala mai o le faita toa o le maru o lon maota, sa vavali sao i ai ta te le toe fatali. Ia manatua, awa tātou toi ana i aso o tuana. O masina matau sanga. Popo lenga la leo Paulo. Na ia manao ia i loa uma e kalatia. E moni mawha maoni lo na lofa i ate i lātou. O le nare tāmata upule ne aso. A tonu le ia vea le whai mafua o le lei. A tonu fu vea ma upu e au ngai whawhanga i ro ta ua loto ma le anganga. A tonu fo i au ngai toi whai lea ma toi sulu i o ta ua vai ma le mala ma lama i si o ta uala. A tonu fo i a vea ma upu e toi fotua i ai. A tonu fo i a vea fo i ma tala e toi whaapoto ma o ai. O le upu lea le atua. O le upu mo o e maa. E lei whapea o se upu na au mai e tu whapea se i longa lawa wa tāmana mia o na tāsi asi le iai. E te tala i le upu o le atua, e te tala fo i le upu o le atua i lau sāwalinga. Fe tala ai. Fe tala atu. Awa i tātou o na uu le upu o le atua, ia maua ma o ai ma whapoto ai tā ua. A i o tālo nofa tuai i nisi o tua oi i tala atu o i tā ua. O i tā ua fo i wa vea fo i le matino o le tua fe mai wa pēlawa i tā ua o le 5 tamatau o le tua malona laulau whaiva. O oema ia tā ua o na kalatia i le lofa mananga le leo le tua. Ia tasi lo tā whale le nei tua la ia tā so tuli. Sa pai o le tātou ngā luenga. O le siwhafonga o le tai au fau. E vai lava lona leo. Ai ua tele ua whao ngā ina e le tua. E whetala i ai o lona whinangalo i tue whao le lanolang. Ua whao ngā ina fo i e le tua. E tali ai fo i e le toa tele. Lona tali e whaima whaaola i ate i lātou. O oe. O le siu whafonga o le tai au. O le ola. Le ala fo i lea mātou te nofo atu ai ma whai ore nei tu la tātou te whātasi ai. O wai a lofa le tua i ate oe. A lofa Yesu i ate oe. Mātou te alo lofa fo i ate oe. Ai sili le lofa o le tua i ate oe. O le mea lea. Whamanui atu le tua i ate oe. O le tusi le nasa o tātou na whaitau i ai. Kala tia o lana mata upe wha. Wha upe valu. Ma le sefuru maritasi. Tau mai le sefuru maritasi. Ia ai eiso whaafisili. Po le afu iso manatu. Ia oro te le lava le avanoa e mawhaio na e Vala'auina mai ai. Ia pete ko meni mai fo i lunga o le tātou live. O le temile ne ia whatalofa tua le tua fine ia tala peili. So i fua manue lau sunga Pastor Samuelu whamalo le whamalo si tiu te masani. Angale le pea le tua mo le awaunanga whapea foi ma le porokalame. Manue foi le sunga i le IT tu i le epa ma le ngā luenga insinia. Ia manue foi sa moa ma le whafonga anga i le neia fiafi. Ia whaftai tele lava i upu whamalosi ia
ia le tua lona alofa ma lona anga lei. Ia pe ona whai atu ia o le tatou tusi nā le nei tūla fiafi. Tala no mai o le aua e te matamuli. Aua e te fefe, aua e te papole nei te ua whapea te ua se seo sautala. O le lava atu le whautuanga ia oe. O le alme te papole ai, e tu sa lava pesa se lautala, o le upu alu ta maa. E ma whai lava i le tuan toi whasa o sa o mea wha le tonu. Tala no mai pea, kato te maua lava se ai le lei lava, o le nei aso, pea e tala no mai. Ia, o le tele fo i o matanga luenga whapenai le ase mai le nei tūla, ia e whatalofa atu, ia talofa lava te iwa seufua whanemua, ia malo lava ia tuna vailolo, ia vaiolo o i talofa, ia Julian Sarah, ia Evelyn Martin, ia whapena fo ia Eleitino Tafilele Poloa, ia Tali Williams, ia Saona Ai, o Saona Ai, ia Anneli Taiulu, ia Siata Tasi, o Sia Tasi, Ti Leo, ia na fo i le sunga i whawhengainga, ia lafo pūlau tanga loa tawanu, ia whaftai fo i le tua whini aru isa, fui maono aiu, ia lafo, ia na fo i te iloa lava, ia lafo atu, lafo mai, ia o ngā ruenga a whale pori whapena e tongi atu, lafo mai, ia o le taimira nei, ia o le a tātua pete le tasi e wawai ei foi o le tātou mafutanga. Ia o na whasolo solo, toi leo le tātou porkalame ua whātulanga ina. Ia manuia lava lau whafonga anga. Satu mawile Atua
toi fo I tua ua whai leleanga pe se puanga ua toi fo I lelo pala e mana o mia le paa fōina le olanga a le toe whana hui le vai ma le anganga e le sawa tu se tasi le malo le tua o e whanau mai le tino lea a o e whanau mai le anganga o le anganga lea Samuelu lo watunu pele I le anganga e moni Vala'auina se o tatunu I le tala lelei a Yesu Keriso o le foto o le mawalunga o le atamai wa e iai ai whai mai Yesu o le tai whanau o le tangata o le salamo o le amai le whaia o le angasala ma toi whanau whauina ma toi tuina ma toi toa olo na olanga au na I le atua e tusa malana fionga Vala'auina o le ana whetalai a Yesu ia Nikotemo a le toi whanau I le vai ma le anganga e le sawa tulamba I le malo le atua a le toi whanau I le vai ma le anganga e le sawa tu se tasi le malo le tua o e whanau mai le tino lea a o e whanau mai le anganga o le anganga lea a o e whanau mai le anganga o le anganga lea Le matango fio le nei a fiafi le tātou whaatasi ai I le suafo le ri iro nā lofa malonanga le lei. Mana tōfo I tātou I Samoa nei o tātou tua awhe mai e tu I tu I atu lava. E whasa lava le vale, ai tau nu. Ia o upu nā ilo ni upu leanga, o upu nā whemai nā o wa I ai I tātou ma o wa o ai tātou. I o tātou mātua. O le taimira nei ia se whatalau whātu le tātou au mafuta. Ia le uso ia niko wa uru please IT whamane mole lava laka regress. O te whatalau whatuai le paanga o le soft. Radio Station USA pe maua le pese pe nino tia whau sa moa male mamalu. Tele o le au whaafonga, God bless. Ia niko ono sai mai o le lao le a o le ato e whono le paa vai se to e su e ila le pese le nana o pese na. Ia o pese na so le li o tuafia fia tele o I odis a. Ia lese me o iai ono o le taimile nei. To all of our audience, this is not our time, this is your time. O le taimile o oi. Ia o le alaval me te whawhingaluina.
ia po lea lava se tō whā mas whautanga, ia po lea fo isina I natural ta tia yu au tafa, ia manao fo ia te Vala'au mai whaswa so mai mo tātou, ia ele sa whaina, e whaitau se lau, ia whaitau fiafe I lātou, o lea whapenao na mawai se au onga, ia o le pese la le sa e request mai ai talo whai aniko, ia a tonu lewa, wa si I marilimo te malof mai mo le pese, ia o le teimilane nei, ia ona o le pese le sa e manatu mai ai, ia ta te musu fo I ta te alu te fo ua e toi Vala'au mai, ia wa misi atu lau pese, ia a fo, te tuli o tupe lava, so e talo whali, ia malul to tele, wa to tele fo I fata am whaio na manawa mai le nei tu la fiafi, ia se taimi o luma ia to whaafonga mai lea I tala I vai whanua I le meo tupu le nei atanu, ia o a fo iniso po karai me Vala'auina, ia whapena lea on tātou whaatasi ai ma mafuta le nei tu la, alo taimi la le nei, o le pese request, ia usi mai o le whaafonga, pe nino le tia whao. ua tele lava le fia siva e o matua I sela lava ma nei a tele le pesele sa tātou whaafonga mwhanangolongo iai o Victoria Sans ia talofa ua fionga tui le epa manui ala sanga o le nei aso God bless ia God bless you too Victoria ia malo whaftai tele lava le manatu mai le nei tu ia e whatalo whatu fo ia Mahea
Lani ia Eddie Danielson ia o Tanji ia Tominusi ia malo lava le mafuta mai ia ma tau ili fonti tu le epa ia malo lava ia Nathan Pass ia malo lava Samuel ia malo lava Nathan vi ia le tua talafat foli fale tua ia soli ulale ia fa pena fo ile to telo le tato au mafuta mai le nei tu la ia malo lava le fata se mai le tato por kalame ole nei taimi fa manatu atu lo to pa ia mo lo to malu la fa fonga ia le talonga le manu sa mo la fa pena ona fa tonu wina ile masina lo manai nei e mana mia lava la o to sapai la to alofa tu noa mala o to lima au tasi ona walo fa na wo si o tatou atunu o lo tau aveina le ngoa o sa moa i te tonu o wha anga tama. O tama fui nei, ia e whetau wa i au latu tino a tātou lavon ta pua ima malango lo latu tau ma whai. O lo iaila le wha mo tele lava o lo iluma, pea mai e o ta alonga, ia ai mua tātou tala noe le taimi lo latu tau no mai, ia whapena fuone e fuanga o le si whanga o le tai o Full Radio Samoa, i le usua lele o le tai au e whawheloa im whauru whale i tama, ia whapena fo ia mai a fo i lea, wa mai a le siampini o la tātou woma ave le siampini, ia no whapena fo i lea o na te a ma whamawai, ia se lotu fo i mo tama, ia ma se whawhia fianga, ia manu Samoa, lotoa, ia manuia lau tāpen penanga a wā fo i le walo atu i le whaanga tama, ia malo lava le ta alo whatau sala. E loa lava oe Samoa i lau ta alo whatau sala. Ai le loa oe lau ta alo fusu. Wai loa lava i pala langi le malo maso. Ia o le nao se fautuanga lava. Ia le numera lale nao o lo nunga le tatou screen. Ia whapela uwhia sa ili au tickets. Ia ona e alu le tono o le lastEventsRugby.com. Ia pe te Vala'au i le tasi, valu, IVA, AXS, TAX. Ia o le numera na te Vala'au wai o na mawai le wau ticket. O le fitu le sa ta alo i Las Vegas. Ia lewa se e mai te tono o kasone i California nei. Ia o lea talo te leava man whālalo Samoa. Ia e mana o mia lava lau tāpua i mai. Ia e manuia fo i le lau tau sila mane mai moa o iei tamai tono ta longa. Ia wai le whaingo fie e whainga tā tele ia ta longa. Ia mai se ia o le lalo langi atoa. Ai tātou sia le tama whaia nei tama ia whapea nā o na whamanuia i le lele atu Samoa le manu. Ia mare siampini o le lalo langi. Ia o le taimi lade nei ia tā tuere pese le tasi mo le tato au laka pi. Ia whapea fo o tō whafonga mai le nei tū la po whea lava o tō iai. Ia o le pese le la tātu mo o tau. Ia e mai se foi o tau lava le si whafonga o le tai au fau le paanga. Ia o le pese le nei e tātou te toi manatu natu ma fuafota iai o lo tātou whamoimoi o lo manai nei. Ia o le pese mai a te Von Gray le upu whapea lo tānu. Ia usi mai o lau whafonga manuia lau whasausaunga. Sa
Te mene le siwa whonga o re tai au, ua whāse fulu maliwa minuta te ane le tu lai fitu, ia usi mai o lau whonga malau sila sila, ia ore te mene nei, ia ore o tātou whaasala launga whāpesi nisi, ia usi mai o lau whonga. Le tautua whaiwhaipea le Air Rupios Junior Canceria Market i le ai o Long Beach o lo o tautuaina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tai au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o loa Samoa e te filifili ai. Maua tanga talo Samoa, talo fiti, pusa whai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po le muripipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala i le fitu aso o le vai aso. Ma nei a fo i ai whai te swing o le tau sami. Io e, o ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Fa tonu se po abela, ia po le size 2 mo aso whanau ma so se aso wha ilongaina. A fia lafo fo i se tupe wha momoli i Samoa ma so se atunu o le lanolangi. A wane ngalo, o lo iai fo i tutonu o le Air Rupios Junior Market, ia le au unanga le Vico by Western Union Money Transfer. Le Western Union malana au unanga, malana tautua, ua loa tausanga. E lafo nei, e maua nei, e uma nei fo i lona wha ngaina. Manatua, e afe ane i le Air Rupios Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso. O le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805. Ia pe telefoniane i le telefoni 512 fa fitu tasi iwa valu. Fesili mo le lipu le Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi maies. Manatua le au nanga yo e lau Air Rupios Junior Market i le fitu aso o le vai aso. Eastern Finance Centers offers home loans which include FHA loans, refinance, reverse mortgage, jumbo loans, and VA loans. SWFC offers commercial loans as well. SWFC do real estate. Also does real estate investment. Offers any kinds of life insurance which includes guaranteed insurance for any health issues, no matter the pre-existing condition or health issues with no medical examination. We can insure someone with no social security number with this policy, universal life, term life, etc. Should you have any question, which I know you are going to have a lot, feel free to contact me. Please know that we are always available for any individual or group presentation. Vai for the numbers, o le se Wisdom Financial Center mātou te ofo i nātu, o la mātou au nanga mātou te ofo i nai home loans, so se loans lava mea tau fale. E a fia e foi, FHA, refinance, reverse mortgage, and jumbo loans and VA loans. Mātou te au na foi i le commercial loans o loans tau pisinisi. Mātou te tau tua foi i mea tau fale whatau watu ma whatau mai ma whatau watu. Whapea foi mea tau real estate investment. Mātou te au na foi i mea tau life insurance. So se tu ai ngā life insurance lava e o atuai lava la mātou au nanga. Ai mai se foi i la tau i le mawhai o na insure ona o mea tau health issues e iai la mātou au nanga e insure ai oe. A whai ele ai sau social security number e mawhai lava o na mātou insure ina oe. A iai ni whasiri whafso tae mai au i le telefoni luana nawa tolu lua tolu tasi fitu varu tasi o valu o le nei au nanga malpisinisi e own es tamai tai Samoa luana nawa whawhetai tele lava.
o aso e whaingata I o aso fo I wale mautonu. Au Sir Winston Funeral Services wa iai ia te ila tau le au nanga o le whapena o na whesoasoa ni tuai e whawhaingo fie o aso o tutoi o lo tātou ola. O le nei au nanga o lo iai o la tau packets o lo tā ua o le toru tausanga ma le 5 tausanga a whapena fo I mare se fulu o tausanga. O lau filfilinga I nei mau packets po whea lava re tu e tala whea ngai ma oe. O na whapena o le e tongi a whapewa mai o le tausanga mua I so se vaenga lava. O na whapena le o na se lau pasene o le whasoaina o lo lātou au nanga e kawa ato umai lava aso o lo toe po whala wa singa ai mai se lava ia mea I aso tau maliu tātou tangata Samoa. O la lela au nanga e ao ngā tele mo tātou o na o aso wa matua I whainga tā te le lava. Ia a whapela wa e nofune I le aso nei ma e mafo whawane wa sili o na tāpena ia po whea wala e whai malango mawai ia Vala'au I Aluana. O ia fo o le alo ma whanau o Samoa ua iai o lana pisinisi le nei e mawhai I tātou ia o na whapena o na tāpena pena mo le lumanai. O lana telefoni le ofisa o le fitu ono 52 lua tolu 5 ia po lana cell phone o le tolu lua tolu tasi fitu valu tasi o valu. E whapena foi a whapea foi wa e manatu le cremation ia e mawhai foi lava le au nanga le Sir Winston Funeral Services o na whapena o na Vala'auina o lau lava fifilinga o lau lava finangalo e whataunu lava I lātou I le halaval package te mana wai ia o le nare tātou whātara launga whapisinisi e momoli ele nganga whawhitai I le marketi o le Rupios ia whapena fo ia le tua fine ia luana ia le Sir Winston Funerals ia malalato pisinisi fo ia o le loans I le sui lango ina o le tātou nei por kalame ia I le ava mar whālualo ia whamanui atu le tua I lo tau ti ngā ia whapena o nanga le leile tua I le ngā ruenga ma whale o loa ma pisinisi o lo whapena o na o tau fia ma ngā dulu ai. Ia faule le sio vi maios ia ma lo tau tua atanu Pastor Fagalilo Samuelu Alapopo Tuavao Matafeo whapea le fionga I whatonu ia manuia lava au nanga I le nei a fiafi ia whaftai tele lava fo ia o ia atonu fo ia le o sila fia le to tele ia o le tua finele na ia fo ia o ia na o pulea le fale o lo o le Rupios nei Long Beach pia pio e nofo nei I California ia po Norwalk ia po fea lava po Carson ia po fea lava le city le aio lata mai Long Beach ia le tua finele na ia fo ai a fai fo po felo e mamau ia ai fia eva mai nei ia asi ia fo e mau na se mea tau samie e to ailo moa ia ma wha wa il whana malanga ia o I nei le matou nei ai ia o le taimele nei ia whatalo whatuai le toa tele ma whai o tātou o na au wā whatasi le nei tu la ia o se taimi o iluma ia anto whawhanga mai foile I tala I vai whanua ia se tātou fo se pese le tasi mo tau e vai foe ia se ia siase atu le tātou au comments le nei tu la ia malo ia whamai al tala a Niko ia tala o te fia ai uli ai leise tupe leise ipu ia malo nai ongo mea lava tātou ia luisa whamausiri tārofa ia te o lua sunga le tautuaina o Samoa le nei a fiafi Pastor Fagalilo Samuelu Alapopo Tuavao Matafeo whapea Mr. Tula epa whawhitai sua whawhitai tele lava ana kose ia wa Matafeo mai lau sa vai ia whatalo whaatu I lau sunga Pastor Fagalilo Samuelu Alapopo Tuavao Matafeo oso whatalo whaatu I mamalu o le sau whainga o le soft so sunga le whatonu tula epa whawhitai sua ma le wharitua so sunga Perez tene se polono tanuasa ma le wharitua whetalainga brother setu sua ma le tausi so sunga whawhengainga mo la tau wharitua au mau
tofi ma le malosi o le ainga o le atua ma lo le tautua tanu I lau sunga ma lo le soifua manuia ai o la alo le o faiva ia whata mali ai tapuai a tapuai le mamadu o le tanu manuia le au nanga alofa mo le rua au nanga whaftai tele lava ana ia ma lo lava le mamau lava li o tonu o li anati whatasi mai lava li ia whatalofa vera ia vera fo i o le tasi le na o le IT o le nei au nanga ia o le matua I champini lava o le teine leo vera le whata otolia ino o prokalame a atua o le ngaluenga le nei ia ma lo lava tau anu ia ngatolo ai ia setu le ala isa noa ia petaia whaftai tele lava ia naima ia tauvi o tavui whamalu ma lo lava ia toa samania ia penafo ia vailei winterstain ia ma lo lava ia kempoti ia tai o le fue ma na ia swafa ia ma lo lava whaftai le mafuta mai le nei tula ia nesi foi o tātou whatoa amata o na tanu mai ainga I mai I au mga luenga o le vai yeso fo ia o le vai yeso fo na na songa fua I tono America ele ngā lulu to tele ia wa le holiday ia lala fo na watua tapena pena umal to telo ainga se file lot of vacation ia o mainga a whapeto to te eva ia eva whalelei ia whatasi atu le atua ia te otau lunga le ala ia po fea fo I lava le whiwhilinga to te oai o le sami ea po le lawil ele ia whapenane lofa maleanga le leo le atua ia te otau ia o le taimine nei ia whalolo mai o au ia sa mai se pese leo la atatai natu mo otau ia manatua keep on knocking tu ia tupia lava ia o se mai o la atou whafonga
lofa lava o tala I vai whanua. Tala tomua, ua ta ape le whainga malo a Rusia, whalawelave o le tamaitai Samuelu I le ai o Long Beach, I le vale lea fo I nei whanau, e 5 tausanga o le tene titi na manua I le la au malosi. Ua vea le toi fia wha malosi o le presidente o Rusia o le ngoa o Putin, ua vea le maala ua wha mawai ese umai te tonu o le palemene. Sa mori maruina tatiana e whapea o le aso lulu ana nafi, sa tu awina tuai le tusi wha mawai a le palemia I le whainga malo, sa wawa alua I ma Putin. O le mafuanga na ua saunua Putin te tonu o le whanotele o le palemene whapea o lo ala ia uina pe lava le pule matau tuaina te tonu o le malo ma le vai fafo I le atu nuu o Lucia. Sa whapea o na tuina atu I le palemene e whaise whilwhilinga mo le malo foam Peita iane e le I whao ngā ina. O le presidente o Putin na saunua e whapea ua te tau o na suia le whainga malo, sa ia o na whao popo o le palemene ua lava tā pena mo le asuinga fau. O le manatu whaalia o le palemia o te Mitri Madeve whapea ua leva o na se e lua ma presidente I le whainga malo, ai o le nei aso o si aso whaanoa noa lea I te tonu o Lucia. Ua te tau ona o se e se mai I le nei tūlanga ona o te le au wai I ni whainga loto whapea ai le mawhai o upu whai o le malo. O nei suinga umora iai fo I ni whainga tae te tupu mai ai, whai mai tatiana I le lipoti sa wa aia le mi ngau o le presidente o Putin sa ia whapena ona whaitala leanga I tangata ma whaalaulau tangata o whaitala se. Whalawelawe I Long Beach o le manga ala tonu lava le lunga I le tolu, a toa e fo ma Atlantic Avenue. Sa tupu ai se whalawelawe I le ai o Long Beach ana po. Sa reportia ina mai e Stu Mandel le keikao naine whapea, sa savalia le tamaitai o le manga ala I le savalia e te tau ona savaliai. Ai whapea na ona tai ai o ia I le taavale. Sa le whatali le ave taavale ua sola o ia, ua ta ua mai fo I Stu Mandel le whapea, ua whaile sa ilinga leo I Long Beach e tau sa ili le ave taavale. E le maua mai le ngō re tamaitai, oro ia nei o ia te tono o te whale mai ua matua ngā ine lava o ia I ona manua te tele. Ua maua mai le lipoti ua ia mori mau e whapea, ua maua lase su e ngā li leo le taavale ma le ave taavale sa tupuai o le whaalawelawe, le nei la ua ave le nei taavale I te tono le ofisa leo mo su e ngā ato I le tino ma le toto. O le upo le ofisa le liro leo e whapea la ale toi mawhai ona ave sea o le nei taavale o nolo iai fo tonu telo nisi o masalominga I te tonu I mea tau ava malosi. Sa whaia fo I te tono le aio no waki telefon hia nei, ia se mea lava sa tupu de whaile ofisio leo e whapea, e mawhai o nā luatu I o le tangata e te tonu I matoe, whatu la fono ina o lana sori tu la fono. O la lea reporti na o mai le Daily Breeze e whapea, o le ofisa o leo sa la tau ona whapeane I le fitu I le tai au e tau I le tasi leo auli, e watu umai o e o lo nofo sala, e toi whai o la tau waso, ma whao popo ai ma ave ese ai o tupi o te tōninga. Sa mawai le reporti e whapea o se tasi o tau le lea sa alu iai a tōne mawai se ava noa, ai peta iane na loka ai o ia. O la lea la reporti na tu ina mai te tonu whapea mai David e leo se reporti na le lei a o le tau ma whai o leo ina ia tapu e umarito o tele o I lātou wa le maua I lātou ma tu ina atu I le whare pui. O nei umalava morianga sa awhiai o le au whai misa o I lātou umalava I le wha misa I o ngā whapena fo I whale o loa a tua e fo I mai lātou o wha amalo sia I ngō tangata I le ave seo siaki ma tupe ma te tono whare tupe. E 5 tausanga le matua o se tēnei titi sa manua ai I le pulufana mai lava I lona ainga I South Central LA. Sa telefoni e le tua oi o leo ina ua whaalongoina le pā o le whana. Sa whamatala e Chris te whapea, ua le mau nofo le nei pitonu I te tonu, ono le nei whaalawelawe mātu ia. Na whate ia leo I lo lātou tanu atu le whale, sa wa ai le nei 5 tausanga
ua lava toto ma le tele o manua i lona tino. Sa whapea o na whaanatinati ato o ia le whale mai i le po ana po, sa whaongaina fo ia leo leo helikopter whapea na fo i tāwale fuimu e whaavanoa i le awala ina ia maua i se tomaanga o le nei teni titi. Sa saunoa le fo mai ana po e whapea e le mai loa o le are tūlanga o le ao iai le tautonga au le ata mawhai pe lava ina ia maua ai o se tomaanga mo le nei teni titi. O lo whai nei so e suenga li lo leo e winga i la lea whaalawe lave o le upuna tu ina mai e whapea te tonu o le urunga li isa whapea nao na whi ese ai o na tonu lava o le te ese ai o ainga na mafu ai o na whaapa o le whana. O le mori maua tangata whapea e 5 sala tau o na whaalongolongo iai e le whai taua leo e 12 na la vea ai o lona i tū tamatau o le ala le na o lona tinga ina. O le ai fo i o Long Beach o lo sauni atu mo le taalonga le Pasifika i o whapea na fo i o na tangi sia fo i le toa tele fo i o le mamari o le atunuu la to te pui puia ma wha la tupe ato uma le city a wale la to nei tau ma whai. Se taimi o luma i an whapea na na whatanu atu i lo li poti ma te tone le ai o Long Beach i le tūlanga o le au i ai taalonga le Olimpeka o lo o mua nei. O atatu tala i taalonga i o le aso ana po, i a sa whapea na sa le manui ai fo i le tau ma whainga le Lakers sa pala aia i le au mai o le Magic. O lea taalonga sa mori mauai le lit kapiteni e whapea ua whainga tā tele. Ua tele le tongi a le whalawe lave ua le mawhai o na pui pui a lātou lo lātou i tū i le oso whaia mai Orlando Magic. O neila le afiafi a sa whapea nao lo whono ai pia lava le to o telo lau tā alo ai maise lava le taalonga le baseball po le ase fua fuanga pe ave le siampine whaalua i a Lakers pe avatu fo i le siampine whaalua i tonu o le awa LA Dodgers. O whono uma nei o lo usuia nei tonu o le Staples Center o aso a tae au le a maua se wha ai unga i on whape na fo ilan tō wha whonga mai ai i sei unga mai o lo i luma. I ore nāo a tātou tala mai le vai whanua i Amerika nei i a manuia lava lau whasau saunga o au neo Samuelu Alapopo Tuavao Matafeo si o whonga o le tae au for Radio Samoa USA. Whawhtai mā lo se fua manuia. Yo le nā sa tō whawhonga mai i tala mai le vai whanua i te tonu o le nei malo Amerika. Ia o mea lava o lo te tupu ma mea sa te tupu. Ia o fo i mea lo tupu mai le lumanai. Ia le whawhtai a tuai le au nanga ma nei le matango fio le moni mawino talo le nei aso. Ia o le nei taimi, ia o le taimi ua se furu ma le 3 minuta tia nei tūlai valu. Ia e usi mai o lau whawhonga o le a taini atu le pese le tasi. Ia e whawhiawhia e fo i le tatou whātasi mai. Ia ma le tatou mai moa. Ia atua e fo i ma le tatou au whanango longo. Ia o le whatalofa atu fo ia ma lo lava. Luso ia Niko. Whamai Niko, ia, tala sala mo loa. Hello, I love you sis, ia, ma lo lava. Ia oi, ia, Niko. E tele lava o tala ia siu tua whino tala, ia, anai alofa tele atu atala pili, ia, oi. Ia, ma lo lava whawhtaile, mafuta mai le tātou porkalame le nei tu la fiafi, ia, o le a turi lo le tātou teimi, o nei uti le tātou teimi le nei tu la fiafi, ia, whapea nafo le on tātou tō whera i se taimi o luma. I o le ase pese se e sa i le tupulare pese o tō whina ngalo malia iai ia o na whapenale o na whatangitangi atu ia tātou se siwa whatase le nei tū la fiafi. Ia o e avatu pele u whati mai o le tūlou lava. A le siwa whonga o le tai o fau Radio Samoa. Ia mō Samoa umalava ia o lo i whafo atu o le United States. Ia aua tau te papole o lo manuia pe lava i mātou uma lava i nei e ui whai lava i lau tau whawhonga mai i mea lo te tupu i le i tua oi o lo mātou nei vana nofo maisi mālo te tele o lo whangia pe lava i mātou e le tua i ona awalofa ia whawhtai le talo mai i wō mai māsani ma ainga i Samoa ia aua le vea le ma whawhatu ulu ia te o tau ia whamanuia pe lava le tua i le taimi wa ia Vala'auina mo tātou. Ia manatua pe alo ma whanau, tama mateine, toa o Samoa lo la tau o nei whafo i le puipuinga o i tātou umalava.
e manatua i o tau umalava i te taunu o le malo, o le ami, o le ea, ia po fea fo i lava le sami, ia mane lau ele, ia tā lofa, ia whamanui atu le tua ia te o tau, o le whavaivai, a e vaivai ia lea ta talo atu lava le si ufongo tai au fau mo o tau, whamalosi ia te o tau, o hou vaivai, tu ui le tua, e whamalosi ina ai oe le tua i taimi umalava. Ia lea mātou te nofo lava ma le anganga whaftai, e tau mamai atu pea e popole lava i mātou le nofo. O le taimi lava e kia tuari TV, ia ua pā mailea pomu, ia ua pā mailea whana. Ia le mātou lava, ia o le talo lava i le tua, e mafuta atu ia te o tau i taimi umalava. Ia po whea lava o tau iai le neitu la ia o le pesele nei ma o tau ia le ngata fo i lea a inga o lo whaamuli. Tu i le muli panga o lau talo i le tua, o lau vivi i le tua, ia tangi i le tua i le lofa. Aua le whavaivai. Ia o le taimile nei, ia o le pesele nei ma o tau i usi mai o lau tau whafonga. Ai se, whawhia fiatu. Sina, susulu mai ole masina, ana tua isi o uroto, nai o puso peleina, tau tua ile malo, I o toti ute mawhainga, ua whaafetai o le wha e aina. Ole ami, ole navy, ole marine male air force, kuno waki whaamaoni, tau tuana rotofi, awana I e whaamalo, mana tua I so se aso, ya e mafuta peile tua I le tatalo. Le amatu anu umahaina, ole army, ole navy, ole marine male air force, kuno waki whaamaoni, tau tuana rotofi, awana I e whaamalo, mana tua I so se aso, ya e mafu
Yore nasa tu whaafafonga mai le pese matango fie ma le matu lua mo uso o tu whaafine whapena foi whanau o lo a waila tu whawhao taua i so se toli manu lava o le larolangi nei. Ia o le ala le whaaftai whamaloa tuai ia te o tau umalawa i la o tau ngā ruenga whita ia whamanui atu le tuai ia te o tau umalawa whapena foi na i o tātou ahinga o lo tāpuai au iai o tau le whaiva. Ia tui sa fia malo mo le tautua whawhtai tele lava tala peli malo lava i lau sunga i le whonga ino a tātou tala me vai whanua whawhtai tele lava. Nikola Olu ia ai ti pe o te fia whaalongo i le sorry, i le ula kaleo Niko sol i le leo Pat Mama ia i le leo Pastor Samuelu ka plus ia malo lava. Niko se na fo wai na fo si ila utama i lunga matongi faf. Ia malo lava. O le taimi la nei ia sai i whatalofa tu pele o topa ia mani malu o le tata au mafuta le nei tu la. O le taimi le nei o le a tātou sa vali le upule ia tātou wo whatasi ma tātou le nei tu la fiafi. Po whea lava le ala la tātou na sava vali ai. Ia tātou mana tua le tua lo sila. I le alofa ia te oe. E va ai mai le tua ia te oe. E pui le tua ia te oe. Whai mai salamo e iwa se fudu whai po se fudu mane lua. Ia whapea ona e o mai ia i mātou. E whai tau wina o mātou waso. Ina ia maua i le poto. Io mātou loto. Ina ia maua i le poto. Io mātou loto. O lata uana tangi i le tua. I lona anganga. Ina ia oa ai o i ta ua. Ea oi lea o lata ua tautala i le alofa. O lata ua apatu i le anga le lei. O lata ua savalinga. E le whaingo fie. Ai tā te whātua tua ma wha moe pe lava i le tua a wa o ia o le tua o lo o ma futa mai pe lava mo oi ma u le nei aso. O aso fui wha pe nei li lea lava fwai upu e whaatasi e tua i tā ua i le tua wa o le tua e fia lava e whaatasi ma oi iso si taimi lava. The word of Psalms 90:12 says, so teach us to number our days, that we may get us a heart of wisdom. Spending time with God regularly is the foundation of the living as a victorious life in Jesus Christ. Christ died for you and me. Very often, people will say that they want to spend more time with God, but they simply don't have the time. We all have the same amount of time, but not everyone chooses to use it in the best way. You can be as close to God as you want to be, and all depends on how much time you are willing to put into seeking Him and learning His way. God loves you, and God knows exactly who He put on this earth to serve Him, and also God to love you is more than enough. You are the work of His hands. He created you. We always look at creation as something that we look at what happened in Genesis. But today, God created you and me into a new person. Wa maua e ta ua leola whana fo wina, wa toe wha fo wina, toe whana wina e ta ua i le atua i le whanau fau, ai le o le whanau tuai sao ta ua na oti ai. O le alofa maleanga le leo le atua e whitala talai. So se tu pā lava o lowo langa, po whewhoi lava i te tonu lava i a te oe, e a whio i lava le atua, o lona alofa le nā.
Ona fōringa umalava o lo ia te oe o le alofa anga le lei, o le tautua, o le talo, o le vivii, o le fia fia, ma le tele. Aua e te manatu mā e ia te oe. Whai mai le tusia pe teru mata upu e lua, ar whai upu e mata upu e tolu. Ar whai pas fuma tasi i wha Peritania. Since all these things are thus in the process of being dissolved, what kind of person ought you to be? Meanwhile, is concentrated and holy behavior and devoted and qualities. That's holiness. Sitting apart. That's holiness. O le vaainga le nā le tua ia te oe ma. Whai mai salamu e sfuma le tolu yo vai ia e toi li liu mai se ia whea ia e salamo ona o au ona. O oe ma o au ona le tua. E le whapea nā le whaithi au. E le whapea fwoi nā le au au. O oe ma. Ua ia te oe o le tala le lei. Ua ia te oe Yesu Kiriso. Ua e whaalonga fo i lona suafa. Ua e langona fo le maniti o lo tino i lona pai malu watu ia te oe. Ua ia whaaola fo ia te oe. Ua ia tai ia te oe. Le vanu o le otiolo e savali ai. E wha maoni le tua. Na te ave oe i le vao, whe mai e te taoto ai i le lanu lau ava i le maa lua le ea. Le aio se lafu a. Whe mai e te fia ma e malolo ai. Malolo ai o lo fia. O mea te le i whaia, a ua whaia le tua mo oe. O le mafutanga ma le atua e whainga tā ono i tā ua lava. E te whiu fo i atuli ese le atua mai a te oi e pipi i atu lava le atua i a te oi o winga le nao lo nā lofa. Ngā lue ma le malos. Whaftai si ufafonga o le tai au fau. Le wha maoni. Ngā lue puno wai. Talu sia ia e fia i le salamo. Talu sia ia e fia i le salamo. O le salamo i toe a wao toe whaapoto ai i tā ua. Ma o tā ua i lo ailo tā ua tamā i ana awa onga i le alofa i a te oe ma. Mana tua fo iopu i ono pua ngā ma whainga tā sa manu maro lava iopu ona o lona ono sai. I ei mea pua ngā mwhainga tā sa whitai ai mai iopu o lona ainga ma mea ola lava sa fua i le tua i a te ia. Ana whiriwhiria lava i le tua iopu e whaali ai o ia o le tua. Le ala fore nā i e whapeo iopu. A e tangi, sa o lau tangi. E te reo i loa mea o te tupu mai i a te oe. Au ise taimi e whai loa mai e le tua o mea o lo te tupu i a te oe. A o mea o lo te tupu i a te oe e te leo i loa e au ngā lau tangi i le tua. Tau o ti ai i lona wha maoni. Mo oe. E le tusa o mai o aso. O lo tātou o langa e tupu a e pia lava. Whe mai le upa iopu i le se fulu malivo o lana tuse whe mai I know that my Redeemer lives and he will stand on earth. Tali tonu na iopu o te lo lava lo whaola e toi tu lai le lau ele. O le matango o le atua o lo i a te oe. O le matango fia maleanga le lei o le atua
o le fatu le na o le atua e te avatu ai mo le jas. O le matango fia i o le tatou moaftanga e tō fitalatala noa i lunga o le tatou ni live. E i loa i nā masaninga i le alofa ma le anga le leu whaavai i le tua. E sau le vasa o le nei whainga malanga. Wa a mata o le tausanga, wa a mata fo i le ona alo le tatou sā. In Psalm 31 verse 15, David says, "My times are in your hands. Deliver me from the hands of my foes and those who pursue me and persecuted me." Ese de matango fia upu. Pray, Father, I come to you because of my foes that are chasing me around, that they pursue me, they persecuted me. Help me. I'm helpless. But God will help you. God knows exactly the way for you to conquer that mountain and to overcome troubles in your life. Awa e te ola i lango le ita. Ia te oe le loto whaamangalo. O le sifa fonga o le tai au o le anganga whaamangalo. O le leo fau le nao le te tonu ia te oe maa. Vi ia le tua ilo na alofa malonanga le lei. O si mai ala tō whafonga i pese o le atai natu, e wawai o foi o le neitu la, ia maasiasi atua ia te otau ia tō motau lawa, ia vi ia le tua whaftai le mafuta mai. O si mai ala tō whafonga, lo tānu ue o Samoa. Samoa
Ia whaftai ma nei an matango fi o le pese o sa tātou o na whanangolongo mwhafonga atu iai. Ia o le taimile nei wato se fulu nei minute ia whapenafu on tātou te amatau mawai. I le nei tula fiafe iwa wha se fulu minute te ane le tula e valu. Ia o le taimile nei ia o lo toi pe lava nei minute mo tātou. Ai se tātou tala talono lai titi lava ile. Whaiasu na tala maalie. Toto e foi tātou le nei a fiafi. Alu lol whangotanga le ta maa ma le atali. Whai atu lo le atali ilon ta maa. A tātou no ulo i tai i le moana, a o pēa le tai. Ona e oso le te maulu. Whamai le toi ina. Aua e te whai tala whapol kiki. A o atu lava e sua tu i le tai, pe malu le tai, e te maulu lava i lalo e whana mai se tai a. Whamai lo le toi ina, ia wale lei, ta ua walu. Alo lol pao le ta maa ma le atali. Vai atu le atali. Ua malu ma le tai. Whamailo ma le tala le tō ina le atali. Ia, o le tau malu. Ia, manuia o whaiva. Whamai le tala le atali. Ta maa ua ti ngalo manawa. Ua ule ma whai wa o mai vasa. Ai sili o na e haru. Maulu lolo tō ina mari ma tau malana mori wile le pō o whaile lama. Tiul tilo atu le tō ina ma nei ala ta oto mai ala funga usi. Sau lalo tō ina lunga. Toi vaai fōlingo longa talii. Toi maulu atu le lalo tō ina la a whana mai leia. E whe tau i lava le tai atu le whana le tō ina. Ai ala mai ma le funga usi. Ai vatu le tō ina. E tangi mai leia. Tu ulo le tō ina wale whanga leia. Ai sau le tō ina i lunga. Vatu la tali ua tangi lon ta maa. Whamai le tala la tali. Ta maa e Samuelu e tangi ai. Whamai le tala tō ina. Ia o matau ai o le a whana i funga usi. O te vai a te vai mai wa pei lava o fōlinga. Ia o le nā tato tala wa vai ere tū la ni a fiafi. Ia o le taimile nei ia. Nau sina tala maa lia lava tato te tō e ai. Ia o le upo le atu ua mo tato le nei tū la fiafi. Ia vea le maa. Ia vele malu ia o ngā mo i tā ue leo langa nei. Aua tā ue wha vai vai ai. O le upule sau mai tono le Roma. O le tusia Roma ma tā upo se fulu. O le whai upo se fulu ma le fitu e whai mai. O le nei e tupu le whatua tua i le tau longo longo atu. O le tau longo longo atu foi. O i le awhionga a le atua lea. O upo lo whatua tua. O le whaatua e maua mai lea i lo whaalongo atu. I le whaalongo i le upo a le atua. O lo to tono la nā whionga pa ia. Ai o le whaatua foi. O le whaatua lea o se mea o e tari tonu ai o le a whaia e le atua mo oi. O mea o e tari tonu e whaia e le atua e te tupu. O le whaatua foi. E maua mai lea e au ngai te tonu mai o le upo le atua wa tu sia mo oi ma. O le aua ia mo di mau tu tonu le tuspa ia. O le tuspa ia o le tusi lea o lo wha atua tua. O le tusi foi lea o lo wha o le tanga. O le tusi lea mo lo wola. E au ngā tele le upo le atua e whawhangai i tātou. Ia tātou wō whātasi ma le atua. So faith come by hearing, and hearing through the word of Christ. O le atu ua le fua. Fua la tātou te tea ma wha ma vai. Sau se teimi tātou toi whailoai. Ai ona le whātulanga ino le tātou por kalame. Ia whātou whamalia lau tō whina ngalo. O le alofa ia ma le anga le leo le tua e tū mau pe lava le whaavavau lava. O le whaapea tuai le nei tū o le laulau. Se whafonga o le tai au fau, lau mafutai, i tupu mai e. O ta mai tai ma tau pou ia mamāneia. Ma tau le lea ia atuai fo i marwhana witi. O se upo ua pā o papa i lau tau whaafonganga. Alo whangia
Ele nu e te nofo ai whatawhea anga. Ele nu ta te leno nofo ai. Matango fia me umore nei tuaso ona ua e whatasi mai. Wa e whaia me umalava e tusai malo taimi whaavanoa. Wa tātou ona whelua e whatasi ai. E whapena fo ile tua ilo na ianganga ia te oi maa. O whatasi mai lava lo tātou ta maa ona o oi maa we pele ia te ia. La lava se sau tau whaafonga mai ini upu le li ie. Lo tātou ta maa o le langi. Me nganga pa iai. Ia o le tolu tasi lava oi. Whamanuia lo ainga si whafonga o le tai au. Fua ia te ila tau le ola malosi. Ma le ola maloloina. Le tino malosi. Pui pui ila tau. Ave ese mai o mai ma wha mai o la tu tino. Ma futa atu ia te ila tau ila wha ma whananga. Ma futa atu ia te ila tau i pōpua ngā ma wha whita uli o la sia ile nei tu la. O le afu o se ainga o lo te te ile nei tu la. O le afu o se ainga o whapena ona whapei o le tali i wha mau oa. Po whea foi o yeise tamai le nei tu la le li ie o lo o nai le nei tu la. Apa tulu wa awa lofa. O whea foi o yeise wa whine le nei tu la wa tu ua le tamai le whale. Ai o lo o nā po whea foi o lo yeide o langa nei. Tama apa tulu wa awa lofa. O laulo o laua whine ma laua tali. Wha mangalo. Toi wha lava lava ia te ilatou. Po whea fo i ei le whana witi le nei tu la. Pe yese mea ai po se vai e inu. Le li ie whao ngāu tangata. E whawhanga ai o i la tau. Po whea fo se e kāne sia le li ie. Wau ese mai i a te oe. Whamangalo i a te i la tau. Toi tai tai i a te i la tau te tonu o lo malo. Po whea foi lava o iai o se ainga le li ie. Le mau te tonu le nei tu la. Whamole mole. Mana tua i la tau. Iau wa venga le nei tu la. E whapena foi le au whai ngā duenga le si whafonga o le tai a whau Radio USA Samoa. Whatasi atu mo i la tau. Whapena o na whaatumu lia ina. I va venga mai e lau fio. Ma mea alofa foa i e lau fio mo i la tau. Whamanuia i a te i la tau i le ngā nuenga. Whamanuia i a te i la tau i le nei tu la fiafi. Mo ilu mo i vā lau fio. E manu i aio mea umalava. Samoa. I fo mai ta ua te talo whatasi. Le tuai lo mātou ta māpa ia. E whetau i lava le tuai tau no mai o le mātou nei sā. Ai e apa mai lo mātou ta mā e te tali le maia. E no ai lo mātou nei sā. A wātai au ma le whaamui moe. Whaafitai sa e tai mai a te mātou i lunga o le vasa. O le ea. O le sami. E whawhitai i lawa fio i lo wanga alofa ma lo wanga le wana le se no oe. Whape nei. Mātou te le nofa vivawaya i taito tas. Neli e mātou te talo mo siwa whonga o le tai au fau. I pāanga wō mai masani. Ia whape nā ona ia i o lo wanga alofa ma lo wanga le lei. O la tu amar fue le li ielo mātou ta mā. Te ama wha mā vai ilo suafa Yesu ke risoe. Sao mauri o whai ngā malanga i ainga. Ia te oile nganga pa ia lo mātou whesoa soana sili. Ile suafa Yesu ke risoe. Amen.
a